Tātāra whātu le amatanga le nei wai aso I se whapoponga fo I o talafo le radio Samoa. Mo moatu mai a Amerika masasa e tu te tonu, wa saunoa Trump e matua I le taliaina le taliane a Iran I le fuafuanga na tu inatu e Amerika e whaamuta ai le taua. Wa whaeroa le CNN wa wha umi lava le nei mata upu mai le au sia lava sa marienga o se while mu I tala noanga o lo o whaapopea. I Israel wa whaeroa le pāramia o Benjamin Netanyahu e iei lava ngā luenga fia whaia I le mata uple nei o lo tutu whaatasiai ma Amerika whaasanga I a Iran ma whaeroa I le I tu ua lava e Tehran le whaawau pea o ngā luenga iona no fuanga niukiria. Wari ptia fo I sa whaia se tala noa ngā Netanyahu ma Trump I lungo le telefoni ai I le Strait of Hormuz wa lapata I ane le militeri a Iran o atunu uma o lo o whaia lato sāpo o sanctions whaasanga I a Iran o le ai ai whaafita auri lato te whasangai pe a whao ngai a lato waa le Strait of Hormuz. Ua maua fo isi di pote fōringa e ulawa ina whaale tonu fo ina marianga I le vau Israelu la ua ma le panona maari di ai e tau fia whitawinga a o lea lava o loo wha wau pea o na whitaria I osu whainga I le vau Israelu ma le Hezbollah. I wharani waria e aunga o le hantavirus I se tasio pāsese le vaa o le MV Hondias le ana maari di waitanga te tolu ma isi na a afia a o alu le whainga malanga lea vaa mo tā whaonga po le cruise ship. O le pāsese le ana nga ese ma le vaa I wharani ma wa wha maari ane e le pāramia le BBC o lo ua afia le tangata to atasi I aunga o le hantavirus. O le pāsese o se tangata anu o wharani, ma o le toa lima umo I lātou nā ngai ese mai marewaa, na whaanofo e sea uma se ia tāria so e suenga po o a fia. Whai maira matanga rengo le vai whafo wharani le BBC, a whai mai are fitu se fururua I tū lalo o whaanofo e sea I lātou ia, o na whaamatu rei o lātou a inga, e te tau o na whaanofo e sea I fo I mo le isi whasa fururi maaso, ia mauti noa o lo o saunga le mu, mai le o a fia nisi le vairusi. E to asfur fai si pasese mai Spain na malanga ane whaatasi le waalawa lea wa ave na sao atu I Madrid o lo o whaanofo e sea I fo I se wharimai o le militeri I le laumua o Spain. O pasese Britania wa ave atu I malai maalele I Manchester ai le o iei nisi o li putia le afia I aunga a lo o mata I tu ina pea. I au se talia to o luata maita I e so tanga I le ISIS po le Islamic State wa pueina ma moria I morianga o whainga whapolonga slavery offences ina watu vai mai au stadia. Sa I Suria man au maui se camp ro sa I dienei ni avanoe to te tala I tua o Kausa Ahmad e rima su tolu tausanga ma Zainab Ahmad e tolu se purutasi tausanga whaaleolo la tālo sanga I de sori whamsinonga I merepone e fia tatala I tua mai de vai ngā leo. O moria uma I la ua I morianga whita ua ina o mata upu na tutupu I Suria. Au leisi fwoi tamai tai o le au malanga lava lea mai Suria e tolu se fururua tausanga o Janai Safar na pue ina I sini ma moria I morianga o le avea masui o se whaalaputonga whaatupu whaalave lave. O lo te ena fwoi de tatala I tua e toi wala au li whamsinonga I le masino I ulai. I New Zealand, o le whaipule o le tītai tokerau o Maria Mino Kapakingi, o ia fola se isi pāti fōu o whaingoa I lona I tū mālo. O le whaipule lea pe o na riputia le Radio New Zealand, na whaate a ese mai le pātia Māori le tausanga na tenei, au le itu ina ane le whaiunga le whamsinonga maurunga winga le whaamaloloina o ia, na tā ua I ele whaatu la whanoina. Na toe whaurufale le pāti le masino mati, pe tai o le ua fola o le atau wā I lalo se isi fua. Wa mai ai le ripote le Radio New Zealand o le ngāio inga ua whaia e whaatatau le toe whaatu mawina o le pāleni o mea. Wha marusia o le iai o sui whaaloto I whale, ma ia whaamatu atu ai se whi au manino, ia awana I tu mamaina marusi anga whaapolokiki o le te tai toke rau. Whaelo fo I seisi ana saunoanga e fōringa le atau wā I se tūranga tūto tasi, a waliputia fo I o le vai asa taluai na wha mawai umaisu I o le komiti le tītai tonga mai le pāti a Māori. Tala murimuri ma le atu Solomona, o le whiriwhiri o se pare mia fo o le atu Solomona ua whaatūlanga I le aspiraida le Vasanei, e toa tolu sui whaatatu o le awhai e le whiriwhiringa.
O le whai unga le vai astel waina wha malolo ai le pare mia sa iai, Jeremiah Manele, i se lafo le le wha tuatuaina, i si dia la i titi i le rua tausanga talo na tūra i mai le tofi. O le to'atolu lau le awhai ai le whiriwhiringa, e au fiai Peter Chanel Angovaka, le asa avema minister vai whafo i lalo le whainga maloa Manele, o Manase Maelanga, ma Matthew Whale, lea o lo ave nei mataitai o le tuangai, a le atu Solomona. Tala nā Radio Samoa mo le amatanga fo in le vai aso, manuia ngā ruenga le awhenga ia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa i fale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asiasiane i le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga ai le equity o lo fale. Awane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru o vaiaso ta itasi, se fulu e te aile whaa. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Loi Moa, Omega Ka, Tabale Taumofie, Omega Ka, Fili Mai Loile, Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui o le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau fe malanga inga. E awhi ai ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Mawalunga o le whaafonga tapua I a Samoa. E le nei fo I awa uli o le asonga fua ua tātou au lia mai I le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au sili I le langi. Whaaftai le tua I awanoa le lei, tei mai, le soifuanga lue, le soifua tautua, I awa pia fo I le soifua au auna o le mamalu o Samoa. Mai ona tupu se o I ona tawhai fo I tawhai langi e fia o Samoa mo na ainga. Ai le ngata fo I lea, mai maunga te tele se o I maunga iti. Mai ona tafue, whaafetai le tua I lo wanga le lei, tau muli pea I le fōlaunga Samoa I le amatanga o le nei fo I tausanga, ia mai se fo I. O le amatanga o le nei vai aso, whamoe moe sa manuia lo waso tina I le sapati I le aso ananafi. E le ngata fo I lea, ia, whapena fo I ni mea lofa, ni tau mawhitanga whapitoa, e manatua ai le tāua tele o le sao o tātou tina, I to tonu o tātou ainga. Ia mātunu uma o le lalolangi la tau te amana, ia o le so fo I la, ia o le aso whapitoa le nā. O tā whaunga mai vanga ma malo longa I Samoa, awa ualo ia, le whaata ua ina o le aso malo lo,
mo tātou tina uma ina ua mai a lea susara lea so na nafi ia sa fa manatu ai i to tonu o e kalesia fa pena fo i ainga nuu ma fiu anga ia ai mo se tu malo mo le langi a to e tonu i le tau o tele o tina mata mai tai o le atunu malo a fua ai la ua maua sufi fo i le lofa mo le anga le lei o le atua tātou toi wheilua i ai ia whaatulo fo i tūlanga maupue ia ma tūlanga whaalupea o le tātou o tunu i lona tāwhatolu pa ia mamalu whaale malo pa ia fo i mamalu whaaleanga nuu ia ai ia manatua ia maualunga se vi inga e si i ana au na tutofi i whata whaitaulanga i fia le ngata le reia tunu o New Zealand ia ai whapena fo i so se tafo le lalurangi ia malau whanua me ele o le atunu pele i Samoa. Le ia tau o sa vea le urua i alii tātou whiloa i fo i na ua whao popo le pole kalambe o le nganga i fo Faiva ia ua tātou tau nuu mai ai i le nei mai taimi le aso ia pei fo o na nganga e le rā i le tai au ia malausu Samoa ala seu i ona tiute mo na Faiva alo filima ala lea o tu taura i le lofa maleanga le leio le tua tawalunga atu i fo i male au unanga le tofa ia fonga mua telenga ia seu manu Francis Ioane ia o le vi inga le nai le tua whaftai i le soifua tautua fo i o le neita mali ia wa loa tau sanga fo i o mafuta iai le atunuu mala malama le lei i wingo siri amalo le tautua e lau telenga seu manu ia fatalofa la ia le tamam tina matutua o le atunu alo le soifu munuia famuimoe sa munuia fo i le sapati le aso ananafi tele tau maftanga mga asisenga mo outou tina matutua o le atunu tua asinsina le mwhai o na whangaloina outou o folofa mafatalofa i ate oe i le nei fo i vaenga o le tautua ale si ufonga o Samoa na matanga o le nei vai aso o le aso ngafu o le aso sfuru mo le tasi o le masina o me ia o tātou tū la lata fo i le whaamna tuina o le ono sfuru mo le whātau sanga talu o na tūto tasi i le matua o Samoa malana temokalasi ia malana fo i whainga malo ia e se teimi papa i fo i ai i tūlanga maupue ua tāpena i ai le atunu o i tū malo po ai ua lautongia ia lātou te whaatinuina fo i a taalolo o aso te tele whailonga ina o Samoa ia maise o le a whailonga whaatasi le tūto tasi o Samoa ma le umu sa ina ma le whaapaia ina ma le tatala ina alo ia o le vaenga o le mautafono o Samoa lea o lo vetei ai upu whai o malo i to tonu o le laumua i te whau. Ia ele ngata fo i le nā, ele ngata lai le mautafono, a o le si fo i mauta lai tu atu. Ia peise mauta fo i le mapu, ia le to tele fo i o suyus fono le palemene. Ia mai lato uma o ofisa o le fono, ma le au whainga wenga o lo tautua ina le fono tele a le atunu. Patalofa lai e te oe pe a whai o mai mua mai. I lunga o le tātou Facebook page, ia whapea fo le tātou YouTube channel, ia ai maise, ia o le tātou FM 106.1 i Samoa atoa. Whamalulu atu le tātou tunu ulanga tō tele o tō lo wala au mai pea. I le tūlanga o le mawhai ai o na ola mailau leiti o i lunga o le tāwale, ia matutonu o le whale. O te loa le vai aso mulmuli le nei e peo na whaalau i loa atu le au whainga luenga. I le tolu vai aso ia sa tōna i atu nei. Ia sa whaatino i ngā luenga insinia. I le toi whaale leia o le tātou pou whaasalalau le nā. O lo o tū i le i tūlangi le sifo po West Auckland. Ia tālusi i le lofa maleanga le lei o le atua ia vave ia ngā luenga a le au insinia. Ina ia whaingo fia ai ia whasota inga matoe ola whaalelei mai ai ia lau leiti o. I le whale, matotonu fo i o le tāwale.
Whatalo fatuai I le tapo inga mamalu alo tātou o tunu pele I Samoa, alo o mai boa mai, ma whaafongafonga I lunga o le tātou upenga te whailangi o le Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, ia e mai se foi le FM 106.1 I Samoa ato. Oso o atoa pule ono I Salafa, I o le Peninsula, I Filima pule tu, I Fale Alupo, anga iane I inga I le tai, anga iante I o I le matamatangi, ia malewa au fonti, whapena fo isa mori mau mai o tātou a inga, pa anga tō tino a tuila manua. Ioi, wo o tu i le malos, lena, ia, ai whaftai le tua I nei a vanua le lei, a wā ele ngata le whalau te le ina, o le au o nanga ma le tautua, a he ua whapena foi, o na whalau tele ai, le tala ina, o le ngā luenga pa ia le tua, whaftai foi le tele, o le au whai ngā luenga te tofi o lātou taimi tā ua o lo whaavanoa, ma fio mai ai e uru fale ma uru fafo atu, o le nei maunta, ia, o le tō ainga I ai o le ngā ruenga le tua, ma le upu fola, ina I aola le nganga o le tangata. Watalofa il whanau, wa tu ua le aonga, ia watu I fuila I o naitina, fuila nga ili e ala I o leo le, o le a foi o le la au ila lo inga I le puru po le ala se la au vo le no foi na tina ma fa tali na ia la tu fa nau o le au aveta vale lungo le ala tele yo o le fautuanga lava so atu ai ia te o e male nga fa alo foi mali lo sa ino fuanga na o ye boli o kolosi o a onga ese ale fa nau I le atunu nei. E mai se le ai tele o kilani o matua o vale tele o ta vale. Ia, ina ia mata I tu weave le saunga le mu o nai whanau. Ina ia mawhai o na tau nu umale manuia I maota malawa. I le nei fo I a fiafi o le amatanga o le vai asa fau o le asa ngafua. Ia inisi o lo o malanga mai, au tilo atu I lunga o upenga ta whailangi, le Facebook page ma le YouTube channel. Oka, le toa tele o nai o tātou ainga. O lo o whea ngai ma le ao pongi sao lo o fitia ai ainga o mafutanga o e kalesia o nuu mafio anga. Ona o le wala au pa ia le tua. Ia, asu tuai vai malu I puenga, ia, whapena fo I o na ofo lo fatu, ma watu wha maisenga, ai maisi o le wha mawhanwhananga. Awa, o le fina ngalo whaito tasi o le tua o le tau e velo I le maninoa, o le fua, o le mua e le fuatia. O le tau fo I e velo I le maninoa, ia, o le maa fo I e tongi pa u le moana. Tongi whato o le finangalo le tua e whaito tas. E le eise tas e tu ma te I le finangalo o le atua. O ia na te au mai, o ia fo'i na te toe wha fo'i atu le tangata I lona a fio anga pa ia. Ia, wha malulua tuai, ia I la tau o lo tangi mai ala. Ia ma wha mawhana whanatu, I le loi mata malingi ma le loi fonga pa u. Ia ona o le langia, o maota, tupua, malao ai, o lawa, ia whapea fo I nuu mafio anga, I langi ni nili ma ni langi Sisili, ia a wā Samoa poto, I ona tulanga whalupe, ia pe ona ufa yatu, I le ai haseisi e whaiso na loto, o le atua, o lana pule whaito tasi le nā, au o mai le wala au, e lei ama sisi e whamure muri a whamure muri. E taipe o le mea vo lele, e se peise vavau vo lele anisi o nuu mafio anga. E tangi ta milo lo le manuali. Ia whamai lola e lea isa kupuru whalawe lawe. Pe tangi numa o se a inga vo lele, whamai I o le a inga tonu a lea o le tangi e le manu. Pe I e fo I nā se vea. Ia wai pe o tali tonunga I o aso I. Whamai lo tala I sto I na ia.
ia ua ai fo ka ko e lengi vai aso po ai fo le ua kangi le ve ai tangi lo ma le mangnuali i lu mo le fale o le si ainga a le o le asau ni le to i nei failan talo fail talo o si ngata ulanga o le fiafi o le faia ia tau maftanga na whalongo o le to ina o tangi le manuali i lumatu la tau fale fe mai lo mal tala le to ina i upu nei o le talo leli i e wai whaafonga mai o le o tangi le manuali i lumo le matou fale ia po ai fo sisi o le atua i eile nei mea pe a e fina ngalo malie le tama e Faiva vau tutu watu le manuali e tangi ngata i lumo le fale o sisi ainga Kalo fai le fefele o kil koi. Tala mali e tātou te sua i fōi na ua tātou fei loa i le lofa ma le anga le leio le tua e le mwhainu whaangaloina au tau. Ia, ona o le au pong sao lo o fitia ai. Ia a inga, ona o le wala au a le tua. Ona, o mai leo, o lau whatalofa fo ia i lātou o te mua mua le nei, ua tau nuu mai ai i lau whanua o Aotearoa nei. Ia, po le te mua mua fo i ua e alualua lau fo i lele kolosia kui, kolosia nge susu e ane i tau i fo i loa i le pora kalamea le a tau sa vea ma le tano ava. Ia, whapea fo i le nganga i fo Faiva mai le asunga fua e se i tau le asfarele. Whatalofa i ate, oi, ma lo le malanga manuia i lau tau lātou le tai, le lātou i le ea, le lātou fo i le ala. Nisi fo i olo fo malanga matu ua lau whanua me ele o Aotearoa nei. Wha moe atu mo isi e tunu. Ia, anga le leile atua ma wha lau pea u le ea mangalu. Ia tau nu umale manuia le whainga malanga. Samoa poto lo alala ma papa au i Aotearoa nei. O whea lava le tafa o New Zealand nei. Au ki landi nei wha asolo atu le lau mua i Wellington e Kalai Stete. Hawke's Bay. Ia, whapena fo i Gisborne. Ia, o le anga i atu i le lo Invercargill, Dunedin. O vaenga ese uma o lo ua nopia i ai i le tātou atunu. Whamuni atu le tua ma whatalo whatu i atu tau o lo i ai le whamoe moe. Ia, o seisi container talo e sau le aha amatanga o le masina. Pole o ngā tunfo i o le masina le nei. O i ai le whamoe moe. O le ma nga i atu mo le fionga i ha salama tua. La wano Robbie. Ia, e whaasopoloa lava ia le hasi e singa. Ina o whaanga o loo to tele ai o tātou tangata. Ina ia mawhai foi o na utou maua matofo i le whaamnianga o le mapo o le tātou talo o le container lea ua tofo i ai ia au kilani i New Zealand nei. Ia ona se tau mawhainga vai le nā. O mo se teimi mua ua tau nu sa o mai ele container a le matanga aluenga o whaatoanga. Whaatasi ai ma le visosoni o le matanga aluenga o le SROS. Ia whapea fo i le una i malosi mai. Ma le whaaloto tele mai o le fionga le li pāle mia. Ina ia tau nu sa o mai le container le na i lima o tangata Samoa o loo whaatalitali atu i nei. Ma toe whaapena fo i o na whaasopoloa. Ma whaalawi loa, le whaatauina tu inatu i a ao ma lima o tangata Samoa i se tau talawhea ngai ma whai fo i o na ngawhatia. After i toi le fionga a salama tua la wano, ia malana company fo o le Large Sea Air Freight Logistics o le importer and exporter. Yo e to mai whaapitoa le nā o lea fo i tamari i. E le leisene whauru whale mai ai o loa i tonu o lea tunu. Ia ma le whauru whafo fo i o loa. Ia e moise o wha maunga uma. Documentation. Yo e ina ma leisene tau na whaanga. E moise fo i o le quality. O le tūlanga le lei mawae o le au maia. O tātou o loa mai Samoa. Ia ai e mawhai o na usita ia le tūlanga māwalunga o le quality o tātou o loa nei. Ina ia mawhai o na usita ia fo'i ia tūla whono a New Zealand le quarantine.
Ma ia umi ai fo'i ona le lei le tātou talo, ia maisi fo'i a tātou oloa o le a muli mai i se teimi e le o toe mamau ai tātou te talo. Ina ia mawhai o na maua e le tātou o tunu pele i Samoa. Nei awa noa le lei, wai pēlo o tō whaafonga i ei le vai aso na se ma vai atu. Nei le whai ungo le vai aso. Samoa ilo o awa noa e whaatala noa ai le te whono fau. Lea ua tōwhia ma whau uina e le malo. O le te whono fau le nā o le mawhtanga, ia po le whalapitonga. Tele lea le malo lo tau fiofi ai ana raseta whapea fōi ana saufanga. Le nupi wha, Samoa National Provident Fund, le fionga i atau tai o le tuasivi tangaloa Eddie Wilson. A le whai ele i mausa wawanua e te mai moa ma e sila ai ma whaafonga i le whaatalinoanga le nā. Na alula i le lunga le porkalame le i atau sa vea mo le tāno awa i le asto na ina se i mawai atu nei, le aso iwa o le masida le nei o me. Ona e whaafonga le iai. I le tāua fo'i o le anga waa mato mai whaapitoa o le fo'i ta malii. Ia tautai o le tuasivi mana i o le suafa. O le tautai o le tuasivi tangaloa Eddie Wilson. O se li fo mai o le tamau a inga o le atunu. An economist. Ia whapea fo'i a public certified accountant o se li ua whamaunia le tūlanga mawalunga o le taustusi o le vaai o tūlanga o tupe o atina e vaenga SS o le tamau ainga o le atunu. Le alana o tau whafonga le iai. I le tāua tele o whainga whaavai fau o le malo o tūlai mai nei. Ia male pepese mai o le isi awari ia o le HRPP mai lato o tino matutua o le foi vanga whai sa tū malo i le tele o tausanga. O la lava e la lau mai ai. Le mātitiva o Samoa, ma le tūlanga pangatia o le tamau ainga wo o iai, wa o ai ia meo muli o moa, tūlau whaafonga le tunu. Whamai wa oka mai ele malo muli o moa tūlau, tūlau whaafonga Samoa. Ion, a lewa o whai atu nei. Au tau whaafonga iai le mātalinoanga ma le fionga ia tautai o le tuasivi tanga loa, Eddie Wilson, o le tei whono fau o le nupi whawa ma le au whai saufanga. O ai le au whai pisinisi wha vale le isa mua ua o lato. I le o kaina e le malo nā mea. Ion. O lai oka e tangata e ona ia pisinisi ma whale o loa te tele lai e le tunu. A whai ua umona lato ua test. Ia le muri o le mea mana ia. O le ala le mea. Tūlou al whaafonga le tunu. Ai o te ofo, i nei tangata ma nei whaipule o le tua ngai. E o mai tau te tala mai ngutu e winga i nei mea. Whe mai e māta ngā. E leise malo la tu te whaia se mea whapena. Ioi, e le e whaia se malo se mea whapena. O tangata lava la tau i o na ia la tau pisinisi o la e o e trial. Ioi, ma ua iei fo se fautuanga na ave e isi au fai pisinisi po se maketi te le. O la e ava noa me nei. E la me le anga. Na la me le anga i mauto o tau te tala i whapena ma. Fai ia me o tala na e tau o me o fake news. Me o tala pepelo tau whaaleanga. Ioi, tau solo mua ia au tau. O tau na, le media outlets lea. Ne whaangai le HRPP. Lea ua tūlanga maa lalo ai. Le tūlanga o Samoa i lona 5 ma le iwa. Mai atunu u e se lau valu 10 o le lalulangi. O loo mata i tuina mea nei o whaasalaunga. E le whapea la, o le tau fiofio o le saalutonga o le autustala ma lau whaasala lau waile aise mea whapena o tupu ia Samoa. Ne tu atu le hawa no i tangata uma. Ai o le whaia i tangata nei o tala ia. Now allegations and accusations, negative narrative,
And fake news o tau le na. Wa umana translate uma le artificial intelligence po le AI. O tau uma nei o media outlets nei. Na ue loa ila ia le pa u ma wala lo tele o tūlanga. O le li potia o tala moni ma le wha maoni i le atunu ule nei. Mafua mai au tau media outlets nei. O au tau foi nei. Lewa pa u ma ula loa i le tūlanga Samoa. O au tau foi nei. Wa mafua ai ona mo lia tu le epa. I le whaitala leanga. Matua inga matanga. Matala matanga o sati ai. Le tama li anga o le pale mia fa pe fo le minsta le fionga i ai ono. Ma i tātou uma matangata i tō tele. O le ala lafua i tala le to ina le lafua i ma fua mai fesiri fa valvalea la na media outlets lele. Propaganda. Dale wingo le upuna propaganda. O le whaia o ni whaasa le launga le moni ma le fa maoni. A ua mai tau ma ua uma. Ona mimilo ma faa lili wina. Ele AI le tamalo Elon Musk. O i tonu. O whamsinonga. O i whelafulafo inga i tonu o le palemene. So se mea. E tumutumu ai. Lea fia ma le mamalu o Samoa. Ala le o tau nuu i le mele. Mele le no foi atu ya te o tau nei. Media outlets nei. O e whato ese atu lepa. Ya o uina o tau ni le sona tau o le mele. You are the media outlets that got to le epa in deep water and big trouble. So go and apologize to him. O loutou le maanga whangafa i ni fesili tāua e vane mai eile ano whale o le tāua o le anga vaa o tula epa. Se manu o mwhai on a solve ai nisi problems. Mafo i ai ni lai nisi whawhi tāuli. Manofo le le ai le atunu. Al mele e whai o tau. Whaolo a taua. Tau te wawa ai masei. Ona o tau wola ia lea. E whaaita le to ina, i au tō whesiri whavalvalea le a noa. Irrelevant, useless, idiotic behavior. All of those. O le paso la toa le nā. Le malea fifi a toa le nā, le nā ua momori atu. Le tau te o nei ave istro ina lea. Ia ma leiloa, o lewa nau tau e lia le pū o tu lepa. Peto tasi fo yala tu le pa a e loa tu le pa le tangata o le ano fo e li lo na pu o le mea alna o ya te uto. O uto vava ai i le tūlanga o le tau whaalata i si to ina ua matua le soifua. Ua uto si la fia le lei. Na ona whawhi fia la vo tu le epa le teimile nei. A ua le o toi ao ngā se polo kikia tu le epa. Po sona mafau faunga e ola ai. Ma toi wha le leia a tole i chapipi. Leanga ua wha oa. Ia le blueprint plan le nā. Nana na ese tangata lato whauina. Le wha vai o le chapipi. Ese o tau ia whato atu nei e sapi ai. Malala o ai i mea le leisa whaia. E isi tangata mumu. Le lau o ese tangata whawai. O ma ave uma le blueprint le nā plan. Ala sau noa i lauli. E ma whai ono tau toi fo i se le lei. Nanga tau te tau whaalata al nā wa lewa o nau tau. E lia le puwa o tu le epa. Ia matā ma le la au e whaasa tau loi tu le epa. Iwan. Ala vai lai ata tuasi to ina. Ai mafua mai i tangata nei. Mafua mai ia i la tau nei. Ia le toi tau whai atu se nā vai. Tā ua tele. O na o mai leo o la u tala noa ma le whaasoa e le mata upu lea. O tā penanga mo le tūtotasi o le atunu u whailonga ina o le ono sfuma le wha o le matua o Samoa. Malana temo kalas ia malona fo i sa o le tonga.
O mea tā ua i te ta i eilo ma fau nanga o le pisa o ai tangata nei. Ki le epa, le ala, whanutoe, ma le lātou media propaganda. Mai, mea fau ia ua whai mai e lauri. O tū maanga ia ma sandia le atu nuu. O i, lea ua, iai le fuafuanga ale malo, ina ia whatino le tū ma le anga i whanua sili o le māua lunga ia Samoa. A o lo ina tāua lunga se maota o se tupu, po o se lawa foi o se tula fale ma se fale o polu i longa. E wheta loloa i le atunu. E masi i le atunu. E si i le fala si inga tā o le atunu. Eo. E ta tala mea sina Samoa. Le tonga le au afa. Bua leva o na ta oto. Ma wha moe i maota malawa. Le a whita loloa i ei le atunu. Ma wha manu sina ai. Tonga ma ia o le malo. O o au afa o loa na te umau. Nea la la yona au whai atu. Ioi, wale tu whesiri la wadi ia. Po whea le me o ia i tu malo e au mai ai tupe e whaatino ai ta lolo nei a e pe fia fo i ta lolo le a whai. Ioi. A o ai fo i la o le a ngā i ai tupe i o ta lolo ma i e te tele nei ta i tolu se fuluanga, wha se fuluanga, wha solo i lunga. O le whaalinga pepe lea. O le a whaatino le a solua se fulma le lua o le masina le nei. O me a o lo loma i o le tuto tasi o Samoa o te matua i ta talo atu i lau fionga le li pārmia. Ina ia matua i whaatu langa le lei. Le polaka lame mata ngō fie. Ma ua fo i nei vave whaia ni ta alolo i le tae au. I le vave au. Ai se i tā ofi fo i a onga ai se i o mai atoa le tupu langa lalo vaua a Samoa e mai moa. I le umusanga ma le whaatinoina o ta alolo i lona tūlanga ma malu ma le māua lunga o le pa ia o aso whapea. A o ai se si maota. Le maota i te whau. E ngapa lava le mai mō ta maiti ma ta ngata o le nuu pe a whai o le a umusā ma whapa ia se lātou whale sā. Ia po se ngalu wenga telefoi. O se whale a onga, pa o se whale mai, pa o se maota o le ngalu wenga. A lea nuu ma lea nuu. Ai, a vea ia le whamna tuina o le onas fulma le whātau sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Lea o lo tā o to lua e ai, ma moe lua ai le seunga. I le umusa ina o le toe whaafowina o le maota. O lo vetei ai upu i te whau. Ma le maota tā ua i tua e mapu i ai le au sufono o le palemene. A vea lea tai au. Ma tai au fou i le whaafofonga ma le sila mai moa a Samoa. Ma ona tupulanga. E a me le whaise aso malolo le naso. Io, nai whaile aso malolo. Ai, awane i whaia i le vāwe au. I le i wheala tamaiti. Se ia ngai uma i tia whau. Le lalo langi o tupulanga. Lalo vawa o Samoa. Se mata ma mai moa. Ai se i wha matala fo i le whanau le winga o aso tele wha penei. Ta lolo le atunu e whapuna funau. I tū maanga ma malu ma le paia o Samoa. Na whaatupu manatu ai. Awa e mau ai upo le vaunga ngana. E whapuna funau. Awa e mau ai anganga.
le vaonga ngana, le utu ngā vānganga, a le ale mea lei ona whetaloloa i le atunu. E whetaloloa i le atunu o lana whaaloalo māua lunga lea. Te pei lawa. A whau e tū le mauta o le mali atoa. E whetaloloa i tupu mai e o Samoa atoa maisi atu motu o le Pasifika. Yanga o le mauta o le tupu. Whape nā fo i se lawa o se whale upolu tā ua. Le maunga o le atua. Na pauna nā le teimia e awa no ai le whanau la iti e mata mata i mene. Se mea fau la lea ua whaatino mai e la uli malana whainga malo. Nā le mea le ino popo le fua po wheme au mai ei tupe e whai ei ta lolo ia. A la ei tupe, o tupe la e pule ai le i tu malo, o la i tupe le fono whawai. A au mai foi, e ave le malo. O le recycle o le mea nama le redirection e toi foi hoi tupe le i tu malo. I o le fono whawai. Ai sila le mamalu o le vala au lia whaavao malo, lo tātou vānu nofo ma tuila manua. Na malo vala au lia ma isi atunu o le lorangi ma le Pasifika. I whainga ma tautia wha mao poe o tū mahanga ma malu ma le pa ia o Samoa. E le tupu so, mai le whai so oa. Fia se lau ni fale na fau e tula epa ma le i chapipi i le fase fulu mon tupu tausanga sa la tūtula i mai ai. Le ima ni mea whape whaia. Ioe, ne foi le nai loai, le tō pe lau. Ioe, ma le whaata fulu o na whaia o nā mea. E le ato se fulu tausanga ai solovi, ta lepe i lalo. Le ato se fulu lima, ta lepe i lalo. Danga foi ele i le lei o na whaatino. Mai le ai foi se nganga tā ua i le whaale anga nuu. E wha mau pue ai ma wha ma malu i maota ma lawa te tele o le malosa i ai lea vai teimi. Iau tau sin sila i ai, whau le whale mai. I re kia i ai, le ai se principal maintenance plan. Le ai se fuafuanga e tā mau ai, e tā iono masina ma whaatino. Le maintenance service. Le maota whono, le nale la lea o le a. Whauru whale nei. Le lewa o na whai. O tangata na o mai e whaatino. Ai le ai se fuafuanga e tau ai, ma ono mea, le iai o ni tangata la tau te wa aia. Whai le ngā ruenga. E fono ai, ma toi pou. Le maota lea. Maintenance planning. Iau tau sila foi la i ai. Isi maa, ma maota sa whaia i le teimi o si amani ma Peletania. Ioi. E wala vevesi. A lea nau o neia i le mauta, fono tuai lea na iai. Le maota sa te tau o na whaia se tūla fono, e pui ai, mea sina neia Samoa, e whai ma whale mataanga, ina ia whātū mau i loto ma nganga o tūpulanga whai mai o Samoa, mo nei maalua, o lota oto i le anu whale. O le sailinga ma loa Samoa. Mau te tatalo atu wai lau fionga i le li palmio ma lau kapeneta. Sunga lauli el bali atoa. Alo mai, whātū se tū la fono e ta o le Heritage Protection Act.
Nā le winga o tula fono le nā. Le fo I whai tu tonu o New Zealand nei. Heritage Protection Act e pui ai. Paenga te tele nei na whaatino mai I le tala whaasolo pito Samoa. Se manu e pui ai ma le whale fono tuai le na vevesi ai nei. O I nā ato lo ta oto ai le fatu le sailinga malo. Na whaia o tātou mātua maunga ta mā matina ua whai langi le turi ngasia. Le tula fono whawai le na e pui ai. Ia o tau sila le whale o le malo na le sai ai le whale wha masino tu ai. E wha manatu mai ai iau ngā tūpulanga. Le sao o tātou mātua ua whai langi le wholaunga. Ma le lātou whinaunga ina ia sa ili malo Samoa. Ma wha mautu wina nei no whanga. Ia te whatu I loto banganga o I tātou le whanau ma le tūpulanga whau. O I lea o lota oto ai. Le sailinga malo anai o tātou mātua. Ma o tantonu whoi. E ala o na whai matalepe lalo e lawali I ia mea ia. Ia whale tuai fo I sa iai le nawa I tau. Ona e iai lo taltonunga e le aini o lato so tanga I tangata na uruai sa ili malo mo le tuto tasi o Samoa. Le ala lale na. E ti ngā loto e wawa ai e mea na whai e isi tangata e manao. Talepe. Masolo ia ese male ele. Awane I to iai se memory. E mana tua ai mea na whai e isi tangata. O tosi sila iei me le ta alo pa a ma le wi ngā o langona ma mionga tangata ua whai. Ala lea. It shines through. And it's a reflection of who these people, they tear down these wonderful places. Historical places for the next generation and the next to remember what our forefathers did and laying the foundation for Samoa's constitution to become an independent nation. Alo ele I so ka mai ngā pe ingkang kol ko wai ngā ye le whawai ngā mea kalepe lalo. Nui. Talo whai. Alalale nā o leo te au ngani atuai. I lau fionga I le li paramia le tāua tele o le iai o se tula fono whawai Heritage Protection Act. Ia pui ai mea sina nei a Samoa. O fale, o maafa manatu, o ngā ele. I le ngata I lea o fasi whanua. Ia tanga I ngā tai I mule nuu I le mea o lo tā o oto ai. Malango mau ai, ao malo. Tai o le atu nuu, ua whai I langi le tuli ngasia. Ia puia me nei lalo le tula fono. Te ofo upe ale mwhai una toi whaatu lai le whale fono tuai. Awa o te loa lai teu uma e la uli. O pou, o apa, o amo pou, o lau papa. O le sima e o lava I le fola. O no foa sa se e ai le to tele. O le sailinga malo o Samoa. I le whale fono tuai le na. Se toi whātū le lei. Ta pena le tula fono ina ia pui ai. E pui a mo ai. E pui a mo tūpulanga whai mai a Samoa. Mo nei mātai au mārua. Ina ia toto ai le whatu le nā I te tonu o tātou loto mā tātou whanau e muli mai. Tālo whai le sailinga malo. Whawhetai fo ia I la tau o te tai ua muli mai. Wa e se whato whala inga. Ina ia whaia se tula fono e pui ai. Ma ia malutia me nei. Iau tau sinsila ia Māori ma New Zealand nei.
The Heritage Protection Legislation Act puipuia o mai taonga o mea uma maoli. Ele alu wale tangata te whao sau whai mai kala I lalo le whale lele se I le maa whamangaku lea a su se mea ave whakua. Eli luna le toina lele maliu tō whanga ma ave sisi mea. Tau te wha lave o le Samoa le au mamala. Ai le anga wa whai lave le malosi ma le poto le tangata la tauia. Ona muli mai leo isi au ngā tūpulanga. They get lost because why? There are no memories there. There are no pieces of the history of Samoa there. Gone with the wind. People destroyed them. Whaleanga e tangata. Tangata e tau solo mua le ai o so lato so tanga ma se pi tanga I le teimi na whaavai ai mea nei. Ile se tala avane ai le tala le nā. Ai o le tāua o le nā. O le tatalo atu ma le whaatau anau I la wafionga le li pāremia. A whai o le atatou woe, whetalo loa I le atunu u le aso lea. Awa o le aso na fina fufui ai tonga e lua te tele a le mātou nuu. I so la ua, I le itu malo le anoa maa. O leisi e tolu se furuanga, o uma, ona le lemo I le vai ma whata ele. A o leisi le wha uma, I se aso le vai aso nei. E wha se furuanga. Ie e ngata ai ia le tunu. Ne watu ai le wha malo I lo uitu malo. Ano ama lua. Ai baise lo mātou nuu I so la ua. La ufionga tanga loa matua. Le urua I ali I Celestine la vea. Papena fo I la ufionga samala ulu. Male mamalu I le matua o male au se e papa. Le saufa inga a wā ia filifili o Sosefina, tui maunga o alii, tilo mai, o matile, o lili. Oka, nau a fionga samala ulu. Sunga le muritalo, afta yatu pupu alii, molo tau whaalewha, pupu alii na mula ulu. Tupa I whale a whanga, hawa I le vea, o le pule nuu o le tātou nuu. Nei ngā luenga tele wa o wa ai atu iai. A malo whai o le Faiva. Wa tasi lea nuu, no mātou nuu. O le matua tele o le lau whala mau I ai. Le fo I lau o toi avatu ai ma le lui tau. Toi polili nisi a tātou lau whala. Le fatu o le lau whala. Mau I tau. Ona matua lava le sapalai ai. O lea o wawa iatu I le tau o tele o lea fo I atinae. Ma le whalele ngā pepe o lo loma nei lea so lua sifuru ma le lua o le masina nei o me ta fefe I le tau o nei atinae. O toi fo I ai tina ma ta mai tai ma le awa luma o tane o le tātou nuu I so la ua. Mai atu le fio e lau o fionga I le tapu nuu tanga loa matua. Ta pe fo I le telenga ia pupu alii ma le mamalu lau tautua whaa. Tau ma whaalofi, ma le nofo a mapu. Whatalo whātu I lo tātou nuu. Whawhitai I nei ati na ele lei. Le nuu lea, ne ei ma se pau tā la na avea I ai. Ele whaipule e sātu lai mai a la uofo I le tele o tau sanga. Whe mai e tatai atu so la ua e o I la lo. I la lo sa lua whata. Ale lua uma whamsinonga. O so la ua, e leo se tua maota, ma se tua lawa o salua fata ma le anua maa. O le nuu ma vai mai le vavau e o le wha vavau e iai o na tapa au e iai ma o na taulangi. E tu ma oti ma tu totas. E se le tā ua. After yatu, ngale ai. Ma tua ngale ai whapena fōi.
mamalu lo to fa tau ili te o ia fa pe fo ile matua o le tanga loa matua le olo atu manu a malo fai o le Faiva tau mawalofi o lo tau fa o le usoli te lenga pupuri a malo le tutoa afitai i lo tau la lango o le whainga malo na ia manuia whasoa Samoa. Toi whaminute tala i tūlai lima tātou wō le malolonga manisi o tātou talafou i vai whanua fo i mai wha wau. Le nganga i fo Faiva o Samoa i le nei aso ngafua au maia i a te oe ma le whiwhia tele. E le company ma whale mai i lua i Nandi Masuva Pacific Specialist Healthcare. Ia, olo o tonga fitia ai le ngase o le fatu, ma le ngase o le kanesa. In this update, the government's switching up its fuel response plan after consultation. The Prime Minister says the previous four-phased approach to prioritising fuel was too complicated. Chris Luxon says they've been told prioritisation should be a last resort and user bans have been moved from phase 3 to phase 4. He says reaching either of those phases is unlikely. Maria Meno Kapakingi says now's the right time to split from Te Pāti Māori. She started Te Tai Tokerau Party, named after the seat she's aiming to win again this year. Kapakingi was expelled from Te Pāti Māori, but reinstated after a judge ruled that unlawful in March. She's told the hui conditions she wanted weren't met. What I asked for, which has been a consistent position from Te Tai Tokerau, is the change of leadership, the reinstatement of Te Tai Tonga, Doc, Tāku Te Wheres, and public apologies. Te Pāti Māori has confirmed it'll run a candidate in all 7 Māori electorates. The Privacy Commission is slamming prospective legislation, letting police collect more data. The Policing Amendment Bill, now before the Justice Select Committee, would let police record in public places and gather personal information for lawful purposes. Commissioner Michael Webster says police haven't yet come up against serious tech inadequacies in managing data. He's concerned about storage destruction and secondary use. Sweeping police powers may inevitably catch some criminals, but are inconsistent with life in a free and democratic society. Australia's right-wing One Nation parties uprooting status quo, scoring a Conservative stronghold. Candidate David Farley won more than 57% of the vote in regional Farah. Nine News political editor Charles Croucher says the Liberals are being squeezed. That is a real existential crisis that's facing the Liberal Party now. For so long in our lifetimes, they have been the natural party of government here in Australia. That clearly isn't the case. That's news. In sport, those running the NZ20 are putting a positive spin on delaying the launch of the franchise T20 competition for a full year. Plans for the new privatised competition to start in January 2027 have been halted, with a new start date of January 2028 for the men and the month prior for the women's competition. An already crammed window of international cricket this summer is being blamed. NZ20 Chair Don McKinnon says they wouldn't have been able to deliver the competition they envisioned if they started in 2027. And the Chiefs are welcoming a positive injury outlook for lock Josh Lord. The All Blacks second row was forced from the field in the win over the Reds with a head knock. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. I le po ia mawalunga o le tātou tudu ina ua ngā Gagaifo fo I Faiva o le nei aso ngafua o le ua 5 minute o te aile tu lai 5 whamaluru atu o le maus tātou so te inga male tua whawhine ia ati mai le tātou whale ta vale o le Henderson Cars. Ia, ai mana tua, o le alava le vasosoani e te mana o mia ina ia whaatause ta vale le lei mo le ainga le nei fo I vaenga o le tausanga. Wala au ati I le telefoni o le eise tongi o varuselau
fitu tastasi. Ia, po le hanga I fo I le lato tuatusi se lau, Ivas full ma le wha, Cavendish Drive, I papa toi toi I nai manukau. Nā mai lo waso tina I le aso nanafi, ia, a o tina fo I ta fifi se te le o na ia utou bea lofa, mai whanau, ia ma whanau fo I whanau, whamanuia le tua I loutou fo I sao tā ua I le atunu. Ia o whaalapuputonga, to tonu o a inga. Ia e le ngata o whaalapuputonga ale malo, ngā luenga ale malo, whaalapuputonga tū maoti. Ia mai se fo I o le sao I mai o le tātou a walumba o tina matamaitai I tū malo uma. I Samoa I 5 I ale ngata fo ina whaafonga mai tina I tawhai fio le lalurangi. I le whamna tuina o le tau waso fia I le aso nafi. Aso whaapitoa. Samoa la o lo whaia le la tau aso malolo. Ia e aso tina ai a fui. Ai whikolofi solo ai vole le makifa solo tama. Ia. Wale o leo mukukai whai maingi mea ai o whapapa mea lako vai lima mana tō taula ma mea whapena. Ia, e se fui gātua I ngā celebration o le asa whapito tina ai whiwhi ai ta ma. Ngā lo whaftai mo mea lele uma sa whatino mo le aso o tina I le aso nanafi mai o aso umalapu. Sorry. Wa toi ola mo le kako ke le fongi o le whaile tātou polo kalambe. Whamalu atu I le walau mai. E se teimi wa ngalo na tuu lalo le tātou telefoni. Whale o le titi ia sia kako menti ia ai ui lea. E se teimi o na toi walau atu lea ma le nganga whalo. O le taua I le wā o Israelu ma Amerika I oso whainga o lo whatino e nai Iran. O le aso nafi, le ana tali mai e Iran I a Donald Trump. Sorry wefa. Donald e le ai e le whatanga ina au tau. O na au tau o mai ma meo waa ki kapila ia o masini te tele e eli atu ai le uranium. Mantua fo le uranium tasi lea minerale ta awa tele e fausia ai mea tau whanukilia. Mea tau whatonutonu o pomu atomika ma meo, nitrogen bombs. These are very dangerous nuclear weapons. Na, o tala na Iran leo whamai a Donald, lea ia. I le mawhaio na mātou tui nātu. Ioe, whawhea na mātou tui nātu, le awa no tau teo mai mau tau fita, e eli atu ni tau mea. E leo ni mea au tau mea na, o mea patino, o mea tau tino na. Ale mā lo Iran, ma tangata Iran. Ioe. Lea la whamelo Donald Trump, I totally disagree and I will not accept the offer by Iran. Ia koe whiu soivo, ia mea kauwhanguki. Mea kauwhakongongu lau koe papa. Ia whasanga tuloa Iran la tau ia. Pomu lesi wa a Amerika nasa tu. I le Strait of Hormuz. I le tae awa na le la. Le lau whataltel me Iran po le ala lesi mea Donald Trump le la whai atu. Wa tali mai le atunu. Le ai. Mātou te le whaia se mea whapena, te le pule ia mātou. O mātou whanua mo mātou ele mo mātou tangata. O mātou o le atunu tū to tas, ele pule mai ai ne mālo Amerika ma Donald Trump. Le talana ua wātua I le astona ina se mawai atu nei. In the next 4 days, Donald Trump will be impeached. Mo li ai ia le li I Palestine o le malo tele o Amerika. I le tele o whafaunga o solinga tu la fono
ma le taua o lo whai nei, o le taua e soli tulafono. It is an illegal war. Why? Because the authorization has to be authorized by congressional power. E te tau o na sau le pule anga, ma le whaatonunga e whaatanga ai le o sa whainga lea Amerika I o le malo Iran, ma whasutia I le afe ma afe o tangata. This is a war crime. E te tau o na whaatanga mai e le mauta o le senate ma le konkalesi. E le pule le Palestine o lo o sau I lalo le whaavai. O upu to mua o le whaavai o le malo tele o Amerika. Se I vanga nā ua I oe I ai le mauta o senate ma le konkalesi whaatoa ma whai o le whaatangatu, the chief of staff in command. The Palestine le nā. E oe whai se o swainga. Al teimile nei. Ya, wa whai tau fia se fulu afi tangata ua maali liu. Ala e wha au fo I lava, o sa whainga. Ale malo Israelu whasanga I o I le panona. Ya, tātu nofo, ma whaatalitali, lea ua o I aso e ono sfulma le lima. Now we're in the 65th or 66th days of the war. Sa te tau wa live on te tau na uma. Ele tapu nia fo I Iran, le Strait of Hormuz. Lea, tapu nia la wali o Donald Malanavang. Yoi. Ele whapela o te whai atu nei, o se tūlanga fo lea, ai, o lea wale I loa te malo, wale mautonu, he is now uncertain on how to end this war that he started illegally. E talo whai, I le soifua, o li I matamai tai fita, o la fo iai, ma li matamai tai fita. O alo matama whanau o Samoa, ma le Pasifika, ma New Zealand, ma isi atunu. Le la o iai o. Nioe. Ma I mauai le ola, ma le soifua, ma le sila mea le na. In any act or any engagement in war, o lo iai le tulafono whawai, ale malo tele ma le militeli a Amerika. E ai le tulafono e usta ia uma e fita. A whaila ai au mai se tulafono, ai o se tulafono, soli tulafono. E le tatau o na muli ai fita. E mala malama i le tulafono whawai lea. When instructions are given and they are not legal instructions to engage with war, the military should not engage. Ya, tātou nofo ma whaatalitali le tūlanga. Whainga tā wo o ne iai, ia, o tau se sila la iai. Wale ma whai e Donald Trump o na tā ofi le taua. A wātili ai o na si I mā walunga, le tau o le pensini. Le tau o le pensini lawa iai teimi le nei tonu Amerika, 5 tā la whavalu, 5 tā la 5 valu. I le lita e tas, po le kālone e tas. O tau wawa ai ai. Le afianga atoa o le atunu. Le lalolangi atoa. Le atu Pasifika whapena ma Samoa. Ka waila le taua leo whaia leo mai nei o mai wale kua mai ingi ni paku o moa mangi meo ngi muri pipi. A leo mai ia meo kulai ua moa. Fifi o la wali ie o mai tala noi le nā mea māta ngā. Ma e tonu foi, e tau foi o na longo ina le fionga le li pārimia. O ai le au fai pisinisi, ma le au fai o loa ia la tau te oka ina mai nei mea I le atunu. A o ai, na mafua ai,
ona whaalawi loa. Who introduced? Kari lopo le alko ngā ka oe le mea. Pole chicken ass, pole ale kome. E oka mai e Frankie ma wari ire ore mea e ka oe fore ngore malo. E o mai rore fai o kou kala pe pelo la ia. Le ua mafua ai na pa u mawa lalo i le ingo Samoa. Mai le faa matala ina, ma le lipotia. O tala faa maoni matala sao. You know, you are the people and the cause of how Samoa landed, 59 places out of 180 countries in the world because of you, your fake news, your misinformation, and your disinformation. The accusations, the allegations, they are all been translated and transmitted by artificial intelligence of Elon Musk. Ai le whapea ua pa umau nalo le tātou tūlanga o le tāwhio fia o le saolotonga o le autustala ma le au whasalalau. Nei se me whapena. Nothing to do with the suppression of the media, the journalists and broadcasters and reporters. Nothing to do with that. It is about reporting nonsense, fake news, misinformation, disinformation. Wa whapalangi ume kamasa sao i le mea mwhai tau i lola ia leo i la tau ta pena ina le data le na ma whatu langa mai loa sa mo se tu langa siri o na mātanga. E mafua mai le media rawari i an. E rā ringo whai, tui kau kala pelo sole. Ko ke whai kala whakupu. Whawhau wange lea mea, whawhau wange lea mea i o maitala noa. I re tau whaalili wina o tau ngangana nai whai. O ko meki ana whaalili o ele AI, ia ma lele aku i lunga le mea. E o ia tātou whamsinonga, ma le lipotia mai o mea tutupu tono o whamsinonga. Kwa maua lalo ale mea leo o iei tātou. Au te talo atu i le fionga i le lipan mia. Ina ia avea le aso umusa ai ma urufale ma whapa ia le mautafono o le palemene. O se aso tā ua mōtangata uma male tupulanga lalo vawa a Samoa. Aua ne i whaatopea lau ia le whaia o ta lolo ia. Ina ia aua fo i lea vano le whanau lai ti wao se tūlanga māua lunga lea. O se whaaloalo māua lunga lea. O mea fau ia ua tangai ma sila sila ma mao i ai la uli ma le whainga malo. Te tau ai mo no mea. Ona whaapa ia ina lea aso ma wha ma maluina. I le wheta loloa i o lea tunu. O lea mea lea no wheta loloa i lea tunu. A o ina lulu wina le ele ele. Maangi sa lulu le matangi. E whesiri lea. E whesiri le la, ma le masina, ma le mawhetu, ma le natura o mea. E tutupu. Ai a olo i aso te tele whapea. E tu ai le whai la. Wa mai a se ngā luenga tele o se maota o se tupu, se lawa o se tula whale. Ma se whale upolu tā ua. Le maunga o le atua. Ona wheta loloa i leo le atunu. Aisea, e whesili i le ngafa tangata. Iwan.
e fesili i le tō whā alu mamao. Le mafua una whai mautara. O ai, e tō ai i sa ili ai le tō whā Samoa. La wha whea la na whatamala. I le aso tele. E whapa ia ma whao musai, ma whao lu fale. Le fale e te i upo le atunu. Awala afsili le tupulang tele vau. Le whanau lalo vaua a Samoa. Te mana ia lea tai au, o le teimi tā ua, mō tupulanga le atunu, e mai moa ma sila ma teu fatu, e moli mau. E le ngai o inga ma tautia, o le whaama maluina wha le anganuu, o le mautafono ma le pale mene o Samoa. Ua matua i ala ngā te tau ma tala whea ngai. Ma lo tō wha la auli. Ma lo le whautanga. Le alala le nā tata whea tuiteit. Whatulanga le lei le pula kalame o le asu. Ia lea o ia e lau puata ma whainga. Ai o le vai inga e tua lalo atuai. Nei aua. Nei whaatope lauina i le vave whaia i le vave ao o nā mea. Ai se i mai mō le lei le atunu. Se i pu e wha le lei foi i lunga o penga ta whailangi. Have this wonderful day, an educational day that will be part of the history of Samoa for generations to come. As we witness and bear testimony to this wonderful occasion. The double header of celebrating the 64th anniversary of independence, state of Samoa, and also celebrating and the consecration of the Falefono, the Mautafono, o le pale mene o Samoa. Se tā ua o nā, sauninga titele o le a do loma e a ngā i ei le atunu u e whai mamori mau. A la nā e leina to whai atu whaatulanga le leima i a mātango fie le porkalame i ne Yesu solo. Le komiti whafoe. Komiti o lo ngāru wenga, ma tāpe nanga o lo whaatino. I a mātango fie le aso. Ia le leio na whaatulanga se polkalame mātango fia i ne aua ne iwa ma motu fōi. O na o fōi la ia lea ua malo lo le komiti o tāpenanga. Aia, au lisi au li ia kau oi maa tau le pua ma la lafo i o i le tumua i o le fionga i le li pāre bia. Ia ai, ona ua paulava ua masani fo i le tino la uli la tau i le whea ngai. Ma mea mata ngai la lafu atu i e tangata. Ai toa lava le tai, ma tali malu mai. I le tū o le whee o la wari ia. Ma le matautia o le mae a ma le au tau ai maa. Ia lena. Lau tau whaafonga i le astona ina se i mawai atu nei. A o maa whaasoa ma le fionga i a tau tai o le tua sivi. Tanga loa Eddie Wilson o le teitei whono fau le nā o le Samoa National Provident Fund. Pa o le whaapatunga tupe ma lau whaisawhanga a le nupi whao. Tau tū whaafunga le le iai i whainga whaawai fau o le malo o iei nei. Ma ua whiriwhiri ai ia le UTOS po o le whaalapa patonga lea o le tausi mawaenga Samoa. E avea mai tūtino bo umana tāpena mai i lalo o le tulafono whawai o le tātou whale tupe
tu te tonu po le Central Bank of Samoa. E tau aveina ngā luenga o investments i le vāo tangata lau tele o le atunu. Whapena fo i male malo, ai le ngata i lea o le company, o le Faiva lele, o le Samoa Airways. Ina ia wha mau popo, ai wa uma o na tapena le tulafono, the legal framework that is prepared by the Central Bank, and now UTOS has been selected to be the administration to carry out the investments of Samoa. And the public-private partnership with the government of Samoa, UTOS to be the administrator, the people of Samoa, and the Samoa Airways Company. Na, le ta whatolu le nā, o whainga paanga tu maoti o le malo tangata lau tele whape fo'i ma le company va lele. O le Samoa Airways lea o le a whaanga solo ai pea. Ele tau fia le malo. Wha solo ai pea le wholofolanga wa umana whaia le malo i tangata lau tele mana tua le lei. Sa utusi alo I atu le fionga le palmia, papena fo'i le fionga le safapito. Papena fo'i le fionga le pule o le Samoa Airways. I se awala e mawhai ona te tala mai ai le awanoa. Mo tama whanau uma Samoa lo a lala mapapa au I whafo tonu fo'i o Samoa. Ina ia maua ai le awanoa. E whaatau ai ni sea, e whasosani atu ai le malo. E whaatupe sisi vaenga, o le au mai o se valele. Au tau whaafonga nei la, I tali e tangata ia, nei le tu o le chapipi. Olo o lava e tau mawhai e ta lepe le mea lea, ma whaasala lau solo, whamai o so e ngā tupe. So ngā tupe la uli, ma le whaas le whai. Ai leilo. Po ta tala atu le awanoa ia I latou. O le va lele le atunu, e leo se va lele le fast. Le foi o ta tala atu ai ma le awanoa ia te auto uma, o e la lango le HRPP, ma sui se fono uma le HRPP, o ne whaintou se le mea lele. Ne va lele lele. Leo wa uma na au mai, le tu la fono e lima te inai, ina ia puia, investment ale atunu, tupe tangata, whaisau whanga ale atunu. So se Samoa o lo alala I whea ma whea, o mai tātou pulupulu lima whatas. Nā leo amata mai le lima se lau tala. Alai o lava. Why haven't you supported the idea that we are giving our people the opportunity, the golden opportunity to become shareholders of our national carrier, the Samoa Airways. Anatu te oa whaitangata, o se o mea porokiki pe pelo uma mea ngā lau. Look at the fake news you're carrying out. Mai leva lea foi le malo e o ai whapena e ao tupe. Ai le ai se tu la fono e ta pena ina ia malutia tupe tangata nei. E sa auto whafonga ia I le mātalanoanga ma le fionga I le te fono fau sui tu langa atu I le sunga le papali I panoa mo ala ua wala au iei le atua ma whamanawa na ngā luenga. Ala le tala ala fionga I le te fono. Whamaili sau noanga le te fono. Sa vea, ne ataua. Po a tala la wali ia e whatala noa mo tau whalonga tu. E whamai ua mativa le whau. Ua papau le tā noa. Ua le ai se tupe a Samoa. Nana tau tino lava. E le fionga le te fono. Se so ia le tala pepelo ma whai o nā tala pepelo. O tala umana o le tau whaleanga. O le taimi le nei,
O lo se ei le nupi wha. I le tupe tesi ma le 5 biliona tala. E tauana o atu i le whai unga o le tausanga le nei. Ua o le tupe le nā. Ma le malosi o le tamao a inga. I le tolu anga i le 5 biliona tala. I se wawa ai lei. Nā wala au moila wali lai o kalapelo i o la uli kalapelo le malo le ini tupe le tunu le ini tupe le malo e whai lea mea mea a lea muli mau le te whanu o tau safa whai e o te mai le te whanu ua i a tango tō uma mai i whafo le lisi o le portfolio o investments uma ale malo ma le nupi wha i atu nui whafo ma isi company. Ai o le nganga moni o lo o tau mawhai ina ia wha malosi. Au ai ia Samoa. Ina ia invest lava tangata Samoa ia. I to tonu o pisinisi ma company a Samoa. Ma nofo ai lava i le tupe matali o li o ai lava. It flows around within our economy, building our GDP. Well, it's obvious. Mo tau ia leisi le tuangai. Tau te mumusu ni atina e whapea. Ai tau te longa i eitanga tau tu malo. O lo fia whawhetai le awanoa e la tau te fia o mai ai. E whai i la tau ma shareholders ma whatau ni o la tau sea. E man tua fo i lea no whai atu lava. E le va lea le malo. Nana na mua o mai e le malo le whanonga o le a whai le mea le na. O le a tatala le maketi ma le awanoa e whatau ai sea. Ai. E ta tau o na ta pena mua se tu la fono e mai io ai, ma pui ai. A legal framework has to be developed, and now it's been done by the central bank. And the UTOS has now been nominated to become the administrator of putting together the registration of every individual or groups, companies, whoever wants to buy some shares, starting from 500 tala or $500, New Zealand, Australian, United States, whatever the currency may be. You know, to te le vava aida ina vanua lelei. Awane I peo tau o le mele na whai e whasaleanga. Whaseanga lua, whatulu watu. Yo wau whasasa vea ma. Mo tau langi ma malu. Tau ave o le tu malo. Al mele na whai. O le whataltali atu le malo e tufa o le mana I ma le manuia I tangata. Ai alu le whai pule alu ta whau I oi. So tupe ai o I Melbourne ma o I Australia I Sydney ma. Ai whai le tu malo. Au a lava ane yalu sisi o il palmia. Ala mena whai le tu malo. Sorry wefa mako kele koe whakari aku ya ke ukou. A ukou o kokso kupe o laia. Ta tia mai le tu malo. Mio a lea na o mai o na tapa au mo na tawhai. Fei loa I. Fea songi mafusi fusi. Feo fōwhata I le alofa. Teu le vā. Saini le tupe. Faa mamulu atu. Le faa manuianga. Le na whai e le tala la waria. La tau tau fio la tupe o la tufa tupe isi tu malo. Mea na e ta o le lea lofa. O le leva ai mamau. Tau te mana na o e whaapolonga tangata o le tu malo se I vanga na o tau maari di e whaise mea whato a whai lea.
ma maua, ma tali, ne manuia, mo tangata o le tūmalo. Kua leanga kele sole kou a miori. Nena, ke i o mai ua fo i le kumalo. Ya no wala o le tūmalo. Awang koe whalongo isi. Apis o ai o ai alua o ia. O ale kumalo ia whaia la tau mea. Sau noa le fionga le te whono le matau tia o le mea lai ai ia le polo kalambe ma le polo ketsi le nei. The 1 million now upgraded to $2 million. It is the district development program of that project that has given Samoa the opportunity to develop themselves. O to whafonga mai le mele. O se taimi mua nei mawhauwhunga fau. Wa tui nā tuai e le malolo na tau au malona lima. E mo moli atu i le tu malo ma tangata o le tu malo. Whasoa i ai ne se leni. Nā tau te loa ai whetutu na i muni au i le whasoa ina o tupe i to tonu o le tu malo ma palo ketsi e mana o mia e te tau na whatino. Mele tau ai te lele amana ia ele malo o tangata a le whai le seuri ia. Ia o le se koe fi whalongo mai le tapipi ma makonge i lau ma whalongo mai o le whasanga lau a kuwhai kupe. Whatua tuanga le nā o le malo. O mai tangata o le tu malo. Pulenga ma malu o li mwhai pule. O tama ma teine o alo ma tama whanau. A mai lau tautou wha. Liu i le melea. Whao ngā i ai lau tau wala uina. O tau wanga waa a oa oina. O mai e lotel tupe lea le tu malo. Alu o el whai pule aru ka whao. Alu e ki ke pasi mai alu e. O fea se mea ke alu ke o ngā. Ia lena. Tā ua nā mea ia na tala noa e nei ma le fionga le. I le teitei whono fau ala nupi wha. O le awa noa. O tu i nā tuai le whatu tuanga. I alo matama whanau o le whono whawaia i tu malo. Au mai lau tau tau wha ma lau tau anga waa ma lau tau i loa. Mai whaile mea lea. We have laid our trust in you because you are educated. Amai lai a me o alue fatasi ai mo mo tau tupe. Tongi o tau, so sani e whasoa. O tau whafonga le si mea sili le nei o na tā ua o te manao e te pue maua. O tau sila ila wali i whaasala lau i e whaongane e tula epa ma le ala ma whono toe ma le lato propaganda media lea. Lea e whai ma o ma lau le wā lea o le tunu ma le o le tuo ala au li sea onga ma le eini o lato whai longa. E vai tele le malmalama le whapeletania ma le nang. Lea whai na whai bele to ino leo tula epa. Ma la lau ai le vai o asiata tu lou le ngangana o leu puto i ata o le mamlam. Vai, o i o le ta mama tua o le atunu. O le ngangana le o le tau tala ai le awali i whaasala lau i o le media le atu le epa. Le awa ngangana mai ei to ina. Ma sui whai pule o le mauta. Le tono le chapipi. Ion. A luaka natara tau ia lau le va lea ma le leo ni a onga. O le fast, matangata o le fast, ia whapena foi, whai pule, o le kapeneta ma le fionga le li palmia. O tau se sila iai. I le vai tele o le tō whā tō ina lea le tono le chapipi.
Now they speak the same language of these idiots, useful idiots. Me o vale au ngā e oe mo mori sa vali pongi sa male matanga. O to va ai. Te o ngana mai ai tu le panga ngana mai ai. De le ai o ni lumanai, le ai o ni a onga, le ini wha longa le au le ia 11, 12, 13 or whatever. Now these people, whapeta ita ai tu te hata mamai o tau o sui, oi tu malo. Na fili mai o tau o tangata. Ao leo o tau o mai, o tangata ne whaatala do ina o tau. Ma la tau upu ia la lafo lea o tau lanu whaatasi uma mai ai. Ma wha leo mai upu vai ia. A leo whaasalau ia. Do you see? Ai le alanga upu lea. Birds of the same feather flock together and fly together and now speak the same together. O manulele e tutusa pau o latou fulufulu e lanu fatasi o latou fulufulu. E fele lei fatasi. E tawa o fai fatasi. Ma ua ngangana fatasi. Ile ngangana e tasi. E o tova vaile. Doi maua teia o tou I. Yanga le mea mata ngate. Le a o ia tu e le awari whazala lau ia o nai to ina ia. Le o mai pepese mai ai. La tatu o le malolonga o mai. Ia o na wha umatu leo nisi o mata upu e ono mea matala fia ngai mo I tātou I le ngai fo Faiva o le nei a songa fua. Sunga o wheka whakao e lo kawa le fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo I o kilani. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telewishi au onanga. Warren of Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima tasi lima tasi. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 whāwalu.
o valuselau, lua lua lua, 555. Radio Samoa. Taslima i vatonu amo. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, sa alofa lava. Tu se e peru e se furu male tolu o lona whai upo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te to o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa uma o ta uma i to toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o ta ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu uai mea umana valo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Watu ma muli ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou malu. O le malu wha le anganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le siti, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalorani. A o le Jerusalema fau. Wha ale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongio. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manetua ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Ia lena, aleluia, amene. Ele mawhai ele ti Apollo na sofa i tātou. Pea whai o i tātou o tangata o Yesu, tangata o le atua. O le poa na po, langa e a inga la utala le la whai atu nei, ma la utala le na watu nei, meo manu fele lei fo lea, e fulu whaatasi. Tutusalanu o la tō fulu. Ia, e ofo fota i whaatasi uma, e fele lei whaatasi, e ngangana whaatasi fo. Ia, lea lau awatu ai lan mata upu lea e winga. E le tala ma le whaatale noanga le na o le sunga atu le epana ia la lafo ai le tala le na. I le whaavale a tele o le tama leo asiata tulou le waa i malai. Ia, ma le polo kalambe fo le tauta iai. Whano noa i lo loto. Ia tu ai ngā la fonga ona o ia o le tama o le atunu. O le tama e whai fo i lana whanau. Ai a whai o le tu ai ngana lea o le ngana i nei. Talo whai le tupulanga lalo vawa Samoa a o wha fonga fo i masila mai moa le atunu. I upu e au mai i la fonga nei tama. Le sunga atu lepa. Lau tau waila i o le inisi o la unga le toino katena le pio tau finuu.
O lana sa vali i le teimi a o soifua o ia. Ia tuu i le loloto le upenga. Ia tuu i le loloto le upenga. Tau nuu mai ala pati mata i linga. O le au tu o le soifuanga a toa ta lai o lea fo i ati e pikopo. Fai mai. Ia au na atu ai le o le au na mai. Ia au na atu ai le o le au na mai. Ina ua whau uina ma whapa ia ina le tofi ati e pikopo o le pulenga Samoa a pia. Ile a fionga ia Mosese tui vito lio. Ma o le ati e kopo o le mātou nuu i sa fotu vai atu le whaafonga mai. Te lainga i le li o le tū ia le veawa pe foi sao e whaam sao malau. Na malu le ainga sa pestam. Fai mai le au tū fau lea wa fio mai ma le ati e kopo fau le nei. I le nei talu fau. Ia vivi i atu lo loto i le atua. Ia vivi i atu lo loto i le atua. Ai sawa i lalo o le palakalafa le nā, fai mai. A fai lava i yaise me te tau o na sui i le teimi le nei. I tangata lau tele o le malo o Samoa. Amata mai to tono le palemene, le kapeneta, le ekalesia, whala potonga tu maoti, whala potonga le malo, o lea, sui le ngangana. Ia sui le ngangana. Langa foi o le ngangana lea, lea wa laiona tātou le mautonu ma whetoto ai, ma le ngangana mata ngā pā a. Wa faa leo e o tātou te tai, teimi uma. E la lafo ai i le atu nuu e mātitiva e vā lea e le eini lumanai. E lea o ngā. Au te tali tonu, ma la lango fo i lo uta ofi, ma se vai vainga. I le au tū leo au mai nei. E le fionga le ate ko po fau. Ia Father Mosese tui vito lio. Ia tātou vivi i atu i le atua. I nā vivi i atu ia i le atua. I mea uma waia au maia ma wha tōtonga ai le tausinga leo langa wha le tino i le lalolangi nei. Ai maise o mea lofa le atua i le tomai, anga waa o le poto. Ma musunga le anganga. Ina ia mawhai ai o na whai tātou o whāteita inga le lei o te itai o le atunu, sui ai le tātou ngangana. E sui ai le tātou ngangana. Ne ngangana i nā oa o se whāmanuianga o le tofi o Samoa. Le vao ngangana, le mua ngangana, le utu ngā vānganga. O le ala le mea lofa tātou te tāpena e avatu, i laulau Faiva mangutu o le au ngā tūpulanga, lalo vawa sa mo le whafongafonga mai. O toi ngā upuia. O le muri o le moa. O le aiva lea, ma le au ngā ui. O upu sa, ma upu masoa e la lafu. E matanga. E matanga. Alofa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia. Anga leifo i le tua i lau tau maftanga ma le sunga a sau seu si ufanua. Ia ala mata pena foi ma le tau whae ia fonga mua. Po le fitalenga foi ia seu manu e tu ua le menei, ia anga le lei le tua. Tali ngā sua o le fia finei, o si ngā taulanga, ia pe au o fo i na whata oto tō whanga o le fiafi. Ia wha manuia le tua,
ma leo ia te oe. I le taimi e sengia i lo mauli ma ua e alu e te tawhau ma isi atu nuu lo ma fau ma lo wanganga. Se ia o ina toi tuu whaatasia i le atua i lana venga e whaia i le aso atai au. E fangu ai i a te oe ona e ma leifua mai lea i whanunga le lei. Ma tō whanga malu. Ia fo i ngā luenga lo whengai mai la tau o le sifipo. Ia mai se fo i. Le saufa inga a whawhiangainga taulangi o ngā luenga pa ia le tua. Ia whamanuia le tua. Ia te utau mau tau whale tua. Ia whapea fo i le saufa inga. Whaife au mau lātou whale tua o malolo pensiona. Malolo retire. Ne tele o tau sanga sa tau swaswai le i puwai o le ola. Whamangalo se leo le o ona. Tātou whiloa i le aso atai au. O tala nā e winga i o tātou tangata i le nei aso ngafua. Those are the stories about our people this Monday. We'll see you tomorrow. Soifua ma ia manuia. Lofa tele mo oe, tamam tina matua, lunga lo penga te whailangi, le tātou Facebook page, ia whapefo i le tātou YouTube channel. Sia wo whaife au, ia seti ma le whalitua, o lo tausia le whakasa. I nā i sale moa, ma le tātou ainga, ma le luu i sale moa, o ne ingalu sau vai le olari. Io, anga i o ia, le fionga ia tuala tau wātau pa utinu ma le whalitua ia peka. Sfuma le tolu Lappington, i Otara, ia whapea fo i Luas Fulu ma le lua. Templeton Place, Glendon, Manurawa, le tuafine a Maria Nive, ia whapea fo le tamaitai i a Mareta. Le tātou Tasi Market i Mangele, ia, ma le Grand Market i o le Pitanuu. O West Auckland, ia, ma le Island Food Market i Totonu Avondale, le sunga ia Onesh, ia ma le Tamo VJ. Ia mana yusu Samoa le na lo o ngā lulue i nā. Ia tele le tātou tunu seifua ma ia manuia.